Vučić, pedera! Profesore, znate, moj muž, on je policajac i za 10 dana ima jedan ispit u Ustav Republike Hrvatske. Moraju ga svi znat ko pjesmicu. Pa ako bi vi mogli malo s njim. Oprostite, ali zašto Srbin? Zaljubila sam se. Budi pristojan, ne viči, ne maši rukama. Ljubavi ne. Šta je sad? Pa karirana košulja nema šta kao pred profesorom. Dobar dan. Vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana. Niste Srbi. Otkud sad to? Pa to se zna. Ja, tata, nije udba, provjerio sam. Gospođa Maja, vi ste jedna pristojna žena, ali ona je baš. Šic. To je samo za frajere koji znaju Ustav. Morat ćemo ubrzati tempo. Stavite ruku ispred sebe ovako. Ovo je znanstveno dokazano, povezano je sa različitim centrima u lijevoj i desnoj polovici mozga. Dakle, idemo. Jednakost, nacionalna ravnopravnost, ravnopravnost polova, poštivanje prava čovjeka, osnovne su vrednote ustavnog poretka. Bravo, ljubav.